Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Nicole, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Insukat nak ti boyfriend ko, nga uray awan pa'y nagsaritaan mi, nga ag-break kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nicole. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaya't ka kumamat nga ipasyar, Nicole. Alam na, rumwarta, uray apagbitlaan. Rafi, nabannoga, kunakmat. Kayat kulangan ti maturog, ngam ti mapanagpasyar. Awan pa banding ta, kasagayan ayat. Nawaya kamat nga umay dito balay. Kayat mo ka dita ilutuan kalaangan? Basbasit pa'y tigastos, ngam ti rumwarta ang mapanmangan. Sa balilat tamot ano rumwarta. Masadutak nga rod, Rafi. Amumat apang rabi iti trabaho. Kayat kulangan ti aginana ngam ti rumwar. Maawatan na kumamat. Maminsan lang, mat. Saan mat akan ayon? Intun maminsan langan ang mapantagpasyar. Basta saan nga ita, tatalaga ang masadutak. Kayat ko ti maturo. Nadismayamanan ni Rafi. Madlaw iti rupa na. Di mumut ngamin pagustuhan iti kindaw na nga ore maminsan laang. Jakman mo, tatang. Ngam, awan ganas kong agpasyar. Kasla kanayo na kanabambanog. Kayat ko tagina na. Intun ko nadismayan. Ang mga makabirok iti sabalay. Di nakto isukat ni Rafi, tatang. Pag ko naamat, di nakaisukat. Iti da ito kinapintas ti anak yo? Isukat nakit din? Oray pa'y kasano ti kinapintas mo. No saan kayo umat anaragsak iti relasyon niya. Ay, makaamumatan no saan nakamaawatan, tatang. Alangan apilitak ti bagik. No nagsakitak ngay, di saan ako na makatrabaho. Uy, agriin ka dito, Nicole. Adda pa pananta. Disturbo ka talaga. No, apay mat nga na pinastrak na ka ni tatang. Gaputay imbagak nga da napatig nga ibagakan ka. Di nakakayat ariingan, iso asyak ti binaon na amang riingkan ka. Anya nga minti napatag nga ibagam aya. Nakasil itaji blouse akayat mo agatangan. Ha? Agpaiso? Kita, nabaringkwas ka na bimangon. Agpaiso? Wano? Manglukloko ka laang. Agpaiso nga rod, iso nga agrubwat kan tamapantay jay mall. Mabitla nga rod urayan na. Itay ni Rafi ti mga awis kan ka, saan ka asimuraw. Itatatigayem mo, ti daras mo nga agrubwat. Gaputa importante ti papanan mi kan ni Jubel, tatang. Sa dinaw. Iti mall, nag-sale ka no di blouse akayat ko agatangan. Anya? Isong agdardarasak, tatang. Ayun na yan. No ti boyfriend mo ti mangawis kan ka, masadot ka. Ngam no ti best friend mo, magagat ka. Kasano, kat agpasyar mo ti awis ni Rafi. Masadutak mat nga rod, tamakaturturog akitay. Sige ha, tatang, mapan kamin. Itay pa yung agur-uray ni Jubel ijay salas. Amangan numatagtakanan nga agur-uray. Kamaudyanan na, nagatang kumatlangan ti kayat ko ang blouse. Rumbang laang agyaman ka kanya. Tano saan aga po kanya? Saan mo ang nagatang dayta? O ala, tapno di mo mat ko na, mapantamangan. Sikat agbayad? Wan Dayta kat ti kayat ko kan ka. Mala, mapantangarudan, itayak pa'y amabisin. Ti masabat ta, Jubel. Darafi kan Lucy. Ha?
Apa yan nagkuyog da? Oh, Nicole. Rimwar ka matlagaya. Ngam itay aw-awisan ka. Saan mo akayat arumwarta? Kwa Rafi, imay nak namin inayaban ni Jubel ijabalay. Nag-sale ngamin ti kayat ko agatangan a blouse. Isoan napilitan na karimwar. Katsi ka. Apay nga agkadwa kayo kan ni Lucille. Kwa, nagsabat kami laang. Katangay agpada kami ngawan kadwana. Inawis nak amangan. Kalpasan na, agawid kami. Nukas na, agkukuyog tayon ang mapanmangan. Uray da kami mat kini Nicole. Mapan kami kumamat mangan. Sige nga, Rodan. Mapantayon. Itay pa'y asaan ka amatagtaga ni Rafi? Nasakit lang tinakam ko. Gaputan o siyak ti mangawis kan ka. Nagado arason mo. Hangam no sa bali, sumurot ka. Rafi, saan asabsabalin ni Jubel kanyak? Best friend ko ni Jubel. Asino nga rod kada kami, ti mas importante itibiyag mo. Anyamat tan ti kasta sa ludsud mo? Pagselselosam ka di ti best friend ko? Una, gaputan nalakan nakalaang amaawis. Idinto tano siya ka. Nagado arason mo. Pasensya ka lakuman. Makaturturog lang, idi aw-awisan nak. Awan pa'y ngamin turog ko. Mabalimot nga ibagam amaturog kapay. Sakbay arumwarta. Kasla ngamin sa anak matlang nga makaturog. No adda pang panunutak a papanak. Nagadukit di arason mo. Saan mo pa'y nga ibaga? Asaan ka anaragsak no siyak ti kakuyog mo? Saan mo't nga iti kasta, Rafi? Ala, Huston. Maawatak itan. Amas napatpatagkan ka ni Jubel. Anya? Kat, kumusta kayon kini Rafi? Dayjay, nasakit pa lang tinakam na kanya. Apay ngamin asaan ka simurot kan kwa na idaw awisin na kaarumwar. Awanak nga rod iti mood. Siyempre, awan pa'y turog ko. Kaya't ko ti agina na. Ala, adakan kwa na numaawatan na day tawon no saan. Marik na ka nasakit tinakam na kanya. Ang mga nunton madamdama, isukat na kakin ni Lucille. Adamatan kan kwa na no isukat na. Sabagay iti day takin na pintas mo, isukat na kakitin. Manumutin nga aldawa saan ngay may ni Rafi dito balay, anak kaw. Bayan nyo, tatang. Ang mga nuaging gaita, kat nasakit pa ilaang tinakam na. Agbaaw tumatla siguro tigura na kanyak. Saan kayo kadipay ang nagtungtaong? Iti naudi apa nagsauni. Kat idi intulod nak dito balay. Idi nagsasabat kami ijay mall. Apaya saan mo nga awagan? Isong ati umawag no kayat na. Amang ano si kati urayin na nga umawag. Agin inuray kayaw no kasta. Di nak mauray ang mangawag kan kwa na, tatang. Isong ati umawag no kayat na. Hi, Nicole. Oh, Zian, si Kamat Gayam. Apay ngay masidag ka. Ada ka sa pulam? Nadalain kayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Nag-break kayo ka din kini Rafi? Ha? Saan mat? Apay ang nadamag mo dayta? Nakasarita kami ni Lucille. Kinunana. Akaayan-ayat na kanon ni Rafi. Anya? Kaya't mo asawan, saan mo nga amot mapaspasamak? Tsaka mo dayta. Ngam kasaritak ni Lucille. Tapnong malawlawagan ti amin. Pudno kadi nga agayan ayat kayon ka ni Rafi. Ha? Kinapudno na. Nagdaton kanya kat sinong batang adagos. Ngamin, aklo na kada pa naggustokan kwa na. Nga uray ammom adwa kami pailaang. Saan mo kanumat lang ngay ayatan? Napatpatag kanukan ka ti sabali a tao. Saan ka nga iso ti priority?
Anya, saan man la anak isao kanyak? Sakbay anak relasyon kan ka? Pasensya ka, Nicole. Ayayatak ngamin ni Rafi. Ala, awan problema kanyak. Uray kukwam laang. Ngem ti kayat ko kuma. Nakisao nga imo na kanyak. Dua kayo latan nga agtungtong. May papan iti dayta, Nicole. Isu ti pangibagam iti dayta. Talagang akasaok ni Rafi. Anya ti masapol mo, Nicole? Dinak man la pinakaamuan mo't. A break tagayaman. Kat adda pa yan kasukat ko. Apay, napatagpay la kadikan kadayta? Nagsakit matikas to nga inaramid mo kanyak, Rafi. Ala, okay lang. Kat sapay la kuma, tanaragsak kanto iti sidong ni Lucille. Kat intun maminsan ang makiboyfriend ka. Rumbang laang nga ipaayam iti oras. Saan kat anapat patag ti sabalikan ka? No amok la ko maakas ta kababa ti panagpampanunot mo. Saan anak la ko man anak relasyon kan ka? No agbababawi ka anak relasyon kanyak. Saan ka madanagan? Agpadatalaan. Anya? Jaklaim pagarup. Iti day ta kinapintas mo? Insukat na ka ni Rafi? Dinak man katawa na kasta. Saan mo nga amo no anya ti marikrik na? Sorry. Maragsakan naklaeng. Gaputadan gundaway ko ang mangaram kan ka. Talaga ka di ang mga asar ka, ha? Saan kan nga gunget? Saan na sakti kalaban mo? Saan ka nga asarin? Ibagbagak lang ti agpaiso. Nabayagan nga da pa naggustokin ka. Amangan no kapadpadam mat ni Rafi. Nga awan pan nakaawat na. Sungbatan nak. Tapno makitam. No kasano ak nga agayat, Nicole. Anya? Sinong batam adagos ni Zian? No kabailan ni Rafi tinangisukat kanya kadagos. Kabailakmat. Ngam ay ayatam ka din ni Zian? Masursuro ti ayat, Jobel. Ay, agar aramid ka, friend. Tay na kunakon. No kabailan nak nga insukat ni Rafi. Kabailakmat. Ay naanak ka. Di mo pala pinatgan ti kayat ni Sian nga agpasyar kayo. Intun kuan, insina nakamay ka kasi ti panangisina ni Rafikin ka. Adakan ko na daytan, tatang. Ngam panagkunak, saan akas ka ni Rafi ni Sian? Sigurado ka? Wen tatang, kinunana mat amawatan nak. Nabanugak ngamin. Jakto pa yan masangot agluto. Takayat ko ti aginana. Hindi mo pagdanagan day ta. Aginanakalat ta. Daak mo't ngagluto iti kanenta. Ay na, dayta kat ti pagyamyamanak unay kada kayo, tatang. Ha? Apay nga da ka manan dito ay Sian. Nakaturog ka din? Wen, naturog ak itay. Imayak, kat adda imet ko amakan. Nag-take out ak. Gaputa kayat ko, ngagsasango tayo kada tatang mo amangan. Anya? Nagtaktak ka pa'y laang? Sana bali maminsan lang met. Thank you Zian. Talaga nga ay ayatan na. Kinolakmat kan ka. Saan ka ngagbabawi anang sungbat kanyak? No kayat mo, akasartan. Anya? No kasta, nasursuro mo nga ayatan ni Sian? Wen Jobel, isugayam anapukaw ko ni Rafi. Taadda pa'y nasaysaya at asumangbay iti biyag ko. Congrats gayam. Katsapay lang kumatag tultuloy tinaragsak a relasyon nyo kinisiyan. Agyaman gayam. Aywan, adamat-damag ko. Kanayon ka nung nga aga padalusil kan Rafi. Taapay ka no? Ado ka nung matdagiti ba nag-asaan da pag kinkin na awatan?
Kasano, kat managim bubukod ni Rafi. Awan konsiderasyon na. Rafi, anya ti araramidam dito balay? Kumusta ka, Nicole? Nasaya atakmat. Sika, kumusta kan? Kastoy, malidliday. Gaputa manipod nag-break ta. Saan ka napukaw dito'y puso kan panunot ko? Nag-break? Sika lang tinangi-break kanyak. Iso amanipod in break ka, kunam. Ha? Aguray ka man. Apay nga ibagbagam kanyak itadagita. Gaputa kayat kung agsubli ka kanyak, Nicole. Anya? Pang-asim, Nicole. Naliday tibiyag kunwawan ka. Sorry, Rafi. Ngam amumot siguron nga addan ka ayan-ayat ko. Kat naragsakak iti ayan-ayat mi. Ngam siyak ti mo na itibiyag mo, Nicole. Iso apang asim. Isublita ko matinapalabas. Sorry, Rafi. Ngam saan kan nga ay ayatan. Aging gaita, madamdamag ko asaan pa'y anaka-move on ni Rafi, Mr. Lonely. Kanayon kano ti panaginom na. Ngam awanan ti maramidak, gaputa saan kon nga ay ayaten. Tuy pagayam mo, Nicole. Agyamanak pagayam Nicole, iti dayto apakasaritaam. Sapay ko ma, tamaka-move on met ni Rafi. Tawan na saya at nga itden tinalabos nga arak. Panunutin na kuma, adumteng tumot lang ti babae at talaga aparaken ko na. Akat ala, sapay kumamet, tagtultuloy tinaragsak nga ayan-ayatyo, iti boyfriend mo ita. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Nicole. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.